Abafiire ni Benson Senzera ow'emyaka 6 hamwe na Garasi Zebikiire ow'emyaka 30 abahakicweka n'ekyo kimwe konka babatuura batumanyise ngu ekibire kikangabwa omu kicweka kyabo. Tuntu tuwereebwa akagwe abantu bitu babira bagwira omu kiina ky'omununi bakuza kutaha mu kunyu mwenu tugwereebwa akagwe nkako kokibumbakana bagwire mu bishande so twine okunara kw'amaani tutiinire habwe embeera egyo. Tunteji abashira bano bakabaranya munonga bakunda kunywa mwenu ekicanye mwebazo basi baranywa konka mushaha 10 zakashisha baje kunywa mu kuronda mudamu omunumi bayikabagwa mununi. Hona abatura batumanyise ngo ebikorwa by'abantu kufa bari kugumbiye na byamarwaga ebikwijo bikanyura omu kicweka kyabo. Ine yituje kwiha omwana w'omukazi afiire omu bicoori inondijo turuje kushanga nawo mu kiina ky'omununi kale byija nibikanya omu kicweka muno tukumanya niki wiki nk'ibiri ezenyuma tugira kufega omushire bari kweta bakewa Ensenoka nibwe tumuzikire nawe akaza kwakira ebishanda yagwa mu yafu. Omuhwezo wa RDC habwa Kyenjojo arani bamuha ahantu hwayihirira akatumanyisa ngu bari omu nteekateeka ezokukora amateeka ahanywa y'amarwa omu byaro. So tugenda kora sensitization tumazira ku drawing a plan to that effect nangwe bayireroho kandi tukwetaga kurora how we are going to regulate na mulumune barezi kingura saha ihibiri na ikichweka actually I'm interesting now council tukurora anti hano by laws ogunagira ngo nabo kutaho buryo kureba ngo ebintu byo kwisizamwe amarwaga byahindurwa amakorora make bitari bine biri kwita abantu. Ikitwesere small scale industries baitu tukolesa ebyoma ebiri modern halo umuntu atakusobora kugwa omukidipa. Twashikirira polisi ya Kyenjojo bitu bayanga kugira icyo bagamba hanshonga egi konka batumanyisa ngo emitumbi bamazire kugikwasa abanyabuzari. Gasha kwa Daniel Bingana.